لسر کولیلکن جور بجور کونی خواه ددن مش هنگوین خباتکار بهنا کولیلکان حنبیز دکن هوای چیاین ولید حنبیزا خواه دکن و پاشه بربکیوارین خواه دچن به وی آوایی خوشتر دبه طعما هنگوی ولید و دنگ ودده به وی طعما خواه نوازه مش هنگوین زیرک به وی که دا خواه دبن رنگی که بالکش ای کردستانی دمهن بهاره ده خوزا جسالك نور الشيار دبه سري چيايان بكوليلكين رنگين دقملن هشين دبن دشتين وليد دبه گورا گورا چمان و روباران چاواكو خوزا آمدكاريا سال و دمسالك نود که كردستاني جي هيدي آمدكاريا سالي دكن سالك دناف سروشتي ده لبندوانه بدم سال بهار را کار او بارن ولاتیان جنوب دست پیدکن. یک دم سالین هری زده بخوازای را تکیل دردبن و بخوازای را برهمان دردخن هوله بهاره. هن ولاتی جودکاریه دکن. هن جوان باو بخچین خود چینن، هن جی بری خود دن زوزانن کردستانی. لهريما جبري آمدكارين خودي كرنا مش هنگوان دست بيده که كو حتى دمسالا پايزي ددومه. دست بيگا بهاره ده دست با آمدكارين گواران دكن و بپراني لقنتارين چيايان جيه كيش خورا ودقتين نجبووي كاري. ميشا تبيت بهاره چاق بهاره تبيت يايلم بگاري. يايلم چانه مثلا تده بي جهه گینی ضعف گینی لی هایت دی بسیار اوی گینی که کار کیری هیا کنی توسو ان çok yoğunluk kiri haya کنی اشغول çoğunluk kideri haya mesela dedi بسیار yayılım açıyor ku havaya ki yani cihe ki ortama zede bilin nebid bali nedat dedi to cihe ki varengi uygun bu meşe payda ki damış ülke. لکردستان هر چقدر خودی کرنا میش هنگوان جسردمین بری و بدومه جی دست سال داوی ده بهتر بویا وکی کاری که خسر و دنگ ودایه. وکی همو کارندن این لولید دو خودی کرنا میش هنگوان ده جی آرمانج اوکو بیکو زراره که بدن خوزای جوی سود وارگرن. دو خودی کرنا میشنگوان ده بهتر هلبرینا هنگف دیکرن. لبلی فایده دن این میشن هنگف شما، شیری میشان، جحرا میشان و کوارن کو گلک فایده واندگین ولاتیان. جبر وی که دوی مروف بری خو بده خودی کرنا میشنگوان و او هنگف تام خوش.
مێشنگف بهتر وەکی civakekê dijîn ji ber vê yekê li ciyekî wekî malbatekê li hev xwedî derdikevin û karên xwe bi hev re parve dikin. Ji ber peywirên wan ên di çêkirina hingiv de her mêşekê navek girtiye ser xwe. Yek ji wan mêşa sereke ango mêşa keybanû ye. Hin ji wan mêşên ketkarin û hin ji wan jî wekî mêşên zilam hatine pênasekirin. İşçi arı hengivini çetkat. Vay dişi hava tedata meşi ve çoğu soli hava ziyade germa. Var ya saat 4 پیدا تدید اوا هوا دا قوانی یا نیر ضعف دنگت کرد هوا داتا قوانی هوا داتا میشی جه سرین خود کشتالوی erkek arı ve da çı şulna ki ضعف işi o erkek arı hiç çinine ya meşi zaten ana arı kraliçe bas قوانی da her ek haya ne bitti bindu ya gava bindu tedid شلخادون شلخاد بیشنی ترکی اوغل وقتی که شلخادو وی کوی آنها ریاک چید بوی آنها ریامین قوانی دو یعنی هر قوانی بس آنها ریاک تنی دیدو آنها ریش گره وی اوه هنده اشچی آریا تنیر تا اوی هنده کپی مومی جور داد یونندرمشت که ها کم مثلا مال خیمالا کی بیشتر ایاله که خود دهاره فلان شولی aynı اви آنها ریش göre و اوه بس اوش سال sürekli göre و erkek günlük adlanıcı yavruya ziyarət edir. Di xwedîkirina mêşhingivan de tişta herî girîng sindoqên depînin. Her wiha kewarên di nava sindoqan de jî pir girîng in. Her çi qas li her herêmekî cîhanê sindoq û kewarên ji hev cuda werin bikaranîn jî yên herî baş yên depînin. Ev cûre sindoq hem hewayê distînin hem mêş dikarin ji sindoqê herin sindoqa din ku ev yek jî ji bo mêşhingivan pêvajoyeke pir girîng e. Di rewşên ku mêş nexweş dikevin de jî ev sindoq di saxkirina wan de barê mirov pir sivik dikin. Xwedîkirina mêşan karekî pir hesas e. Divê mirov baş bala xwe bide mêşan û kewarên wan. Bi taybetî di mehên biharê de rewşa hewayî pir diguhere. Heke divê demsalê de kewarên wan zêde vekirî bimînin, pir hêsan e ku mêş bi nexweşiyê bikevin û hemû koma di sindoqê de bi hev re nexweş bikeve û dawî li qemê wan were. یا میشه قوانه مدرسه سویت قوانه پشتونگی میشه باتی ما ارق داگیش کرن مالتی فکری هنگوینه ارق ترکا ارق باتی گیری نهاد ها هنگی و چیتکن یالنس زستان نامینن به هوای سار دایانقلینین لاله مجی زستان گلا آور در باز بیت یعنی لیدر که تقریبا متر و نیف 2 متر پتر بفرتید میشیوان زستانی لاله ما dayanmış nabın. Baharama takriben Nisan 23 Nisan peda baharama dest peyt kat. Ece hatta bir dönemi meşan ırkı dayanmış nabın. Ma tekrar çavmış ki ırkı خوی کهون ملس. Bölgoma ve bölgoma sadece ملس dayanmış bir soya dayanıklıya. Hüla hengi ve kim çit kat ama lojik çit kat. Hengi bir nevi tiştek yani illa bağımlıyı دستی انسان نینه یعنی شکر فلان باملی نینه با ارق با تیم اینا بیت شکر دو بود شکر ندو بود شول ند کرد ارقالاله ما واسانگینه ارقالاله ما همو گاواییو خوب پیدا کرد تمامه ایدی دست به شولا خود کرد لاله مجزا تنوی در که بیتکی توریاما ve dönemi peyda takriben 10 rojdi
yani ve haftaya da dest pê diket hingivîne. Heta niha bihar şîne şînkatê hindî hebî çîçek bihara çîçekê ve parlak bîtin. Mêj sürekli polenê tînî. Mêşengivên dayîk an jî keybanuya mêşan derdikeve derve. Li çiya û deştan digere. Rojek sağ serdana kulîlkên reng bi reng dike. Ji civata kulîlkekê diçe civataya din. Di her mêvandariyê de diyariyeke ji kulîlkan digire. Toza wan dike tûrikê xwe û berê xwe dide mala xwe. Helbet feydeyeke kulîlkan jî ji vê serdanê heye. Her ku mêş di nav kulîlkan de dilivin, tovên wan li erdê diraşin. Ew tovên ku diraşin saleke din dibin kulîlk û dîsa xwezayê rengîn dikin. Hayva xeziranê xelas dibît, tamozê dest pê diket. Lala me ev gênû heye gênû. Türkû dibêjne gewen. Evê gava ev paqî çîçeka wê zev heye. Vaxtê ku ev hew tûsû heye. Hingivînê yoğun ku bê tiş bitkiya vê bölgê sê tiş da gelek têtin. Ji yek ji vê gewenê têtin, yek ji tûsiyê têt, yek jî uşqolê têtin. Uşqol jî etek dağın eteklerinde oluyor zaten. Etek vana civayet bilind zaf heye. Vaydi takriben pozlar heyke baran nehet 20 roja devam diket. Vakti ku baran hatin idi şutin çiçeka bitkiya ve çiçeka ve geni gava şişt idi baran peyda bi an baji hat heş ketket idi hengev ravasti. Mêşên karker yên di hundirê kewaran de şimayê çêdikin. Lêbelê ev mêşên ku di hundir de dixebitin da ku bi hêz bibin divê hinek hingivê ku hatî çêkirin bixwin. Ji ber vê keda mêşan hin welatiyên ku mêşan xwedî dikin kewarên ku şima girtine nafroşin. Ji bo demsaleke din vedişêrin. Lê hin kes jî bi taybetî ji ber feydeyên şimayê hingivên xwe tevî şimayê difroşin. Berî ku mirov behsa feydeyên hingivê geverî bike, divê pêşî mirov li ser keda welatiyan jî bisekine. Di germa havînê de hin cilên ku bi taybetî ji bo vî karî tên çêkirin li xwe dikin. Da ku mêşengiv bi wan venedin. Her deverên xwe dinixumînin. Heta li ser serê wan wekî şewqeyekî ye û li pêşiya wê jî qumaşekî wekî perdeyê heye. Welatiyên ku hînî mêşan bûne carinan ji wan natirsin û destê xwe jî napêçin. Her çi qas destên wan vekirî be jî dîsa wan cilên taybet li xwe dikin. Ji ber ku êşa mêşan dijwar e. Divê mirov xwe ji wan biparêze. Heta bi hin mirovan re dibin serdema nexweşiyên giran jî. Hingivê mêşên ku ji kulîlkên cûr bi cûr ên çiyayê Kurdistanê sûd werdigirin, helbet wê xwedî temeke newaze bin. Ji birî tema hingivê divê mirov behsa feydeyên hingiv jî bike. Feydeyên wê yên ku herî zêde tê zanîn ji nexweşiya bronşî têre ye. Ji kesên ku bêhna wan têra wan nake û bê nefestimînin re yek û yek e. Kesên ku xwika wana kronîk heye dikarin bi vî hingivê gav bi gav xwe tedavî bikin. Ji aliyê zanîstê ve hatiye tespîtkirin ku nexweşiyên kezeba spî û kezeba reş re jî bi feydeye hingiv. Li gel van hemû feydeyan ji bo nexweşiyên rovîkan jî gelek bikêr tê. Feydeyên hingiv ên herî zêde ne tenê evin. Ji bilî van bikêrê bêhalî û westandinê jî tê û enerjiyê dide mirovan.
خوازەیە بەدەو vê carê jî bi şêwazeke cudatir dikeve pêşberî mirovan û bi dermanên xwe wan hembêz dike û tedawî dike. Bi xwedî derketina welatiyan ya sîrûştê rengîntir dibe çand û jiyana Kurdan. Herêma Geverê tevê hemû ked û hêza xwe ya ji bo welatiyan vê taybetiyê jî li xwe zêde dike û dike ku hingî vê herêmê di nav rengên welat de cihê xwe bigire.